apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yeci Amila ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel bocil lagi pada mancing. Kelihatannya seru bener nih teman-teman. Pada penasaran panjus, lihat aja nih videonya. Kita mau kemana sih Jun? Bawa-bawa pancingan segala lagi. Mau renang, Pri? Ya mau mancing lah, pakai nanya lagi. Kenapa mancing sih Jun? Ya, supaya dapat ikan, Pri. Habis ayah bosen, tiap hari makan kerak telur ame ati macan mulu. Sekali-kali ayah mau makan ikan lah. Oh, terus kenapa ngajak ayah? Ayah kan kagak bisa mancing. Ya, biar makin banyak aja dapat ikannya, Pri. Walaupun Supri pemula, tenang, ayah ajari nanti. Gini-gini pan, ayah jago mancing. Ya udah deh. Nah, di danau ono kita mancingnya, Pri. Emang banyak ikannya Jun? Lah banyak, Pri. Ya udah, Supri kan pemula, duluan deh. Gini doang Jun. Iya, Pri, udah diem ah. Mancing itu butuh ketenangan, Pri. Jun, ngapa nih? Pancingannya goyang-goyang. Itu mungkin ikan, Pri. Wah, iya Jun. Ayo dapet ikan ini. Gede bener lagi Jun. Gak taunya gampang bener ya Jun mancing. Jangan seneng dulu, Pri. Paling itu mah cuma kebetulan aja. Nih, lihat, ayah pasti dapat juga. Jun. Pancingan aja goyang-goyang lagi. Ayo dapet lagi Jun. Wah, kok bisa, Pri? Ayah juga dapat nih. Wah. Gimana sih Jun? Katanya jago mancing. Het dah. Siapa sih nih yang buang sampah sembarangan? Jun, ayo dapet lagi nih. Mari. Mana Jun? Kagak dapet dari tadi. Katanya jago. Jangan sombong dulu, Pri. Nanti ayah dapat nih. Nah, kan dapat nih. Nah, Ya, itu apaan lagi Jun? lihat aja. Ayah bakalan dapat ikan gede. Umpannya ayah gedein dah. Nah, dapat ikan gede nih ayah, Pri. Pas gede banget ini, berat banget. Wah, ular kabur. Gimana sih si Joni? Belut dikata ular. Jon, hai.